Whaere mā pari mei te tapa ono te arwhaitu tātou wharerei ai te iepōrutu, te iewe ana tātou, tara mai tā tātou maupōparau. I te imahana piri te hitu tau tini mereti maa o te operehia i roto i te mawharehapi i anu rarumatei ma ataro hamani raguhia te whaafatata te whia whaapu e te mawhare tama ara a te motomar i naruto i te whanhor a pihia te kontin a l'unisson. Hamarmarma whahui te motomar i te iwi norto mai te nātura e man i rei roto i te tei e te mawhiwhi e tupu i muri mai te pai e rawe hia i te tātira Brigade Verte i te imahana toru hanere heit a tamar i o te titau manhini hia. Muri e te mau hi o puar a wa iriti whahuhia te mau papi o i autu maoro i te hei nei, pari me tatu i a tauhiti tauni wa Musan i roto i te iwea o ia o te tonorohi atu i autu maoro. E not iritira i te iewe ana tātou no te hei nei i te tiripuna whautuar a ho e metua tāne maharu mapiti o tōna mateiti o te ia whautua hia e pā mateiti whare tape era no tōna ia tape era e mirimiri pine ai tāna tamahaine ahuru noa o tōna mateiti wa tāte ia metua tāne e tāna waheine e iau te mau hapapura e tāta inu awa e pui raut ero te ie i muara i te mau hawa ua whaahiti te ie tāta e ai taru atu o ia, i rawe i te i ohipa in ei tāna tamahaine tarara, ua tono hia o ia i te wharetape ar ai te i hoa hana nei, ua ere atua o ia i tona te ar metua, ti tau atua hia o ia e aufau, hau atu i te ho e mirioni toa tawharane nā tāna tamahaine. E mei tau i whaiti atu nei roto i tātou mau upo oparau i te hana nei piri te hitu tawatini reit ameriti maa o te operehia roto i te mawhare hapi atu anu raro matei. A whawhaahia te maa hotu te whenua i hoi te taro no te amani i te ragu, ho e te irapia no te hawhatatar ai te whia whaapu e te mawhare tam ar a te motomari narto i te whanhor a pihia te kontin a l'unisson, tumparau te iehapohia mai e Jessica Duse. Mai te whaapu te aruatu i roto i te mereti maa ua haafof ahia te maataro i roto i te mawhare tam ar a aiu mai raromat eima. Mai popo ra maupiti taha a huahine e rei a te apiri i te hitu tawatini mo mereti ragu i operehia. Nā roto i te whanhor a te hin aro nei te amuit heit a no te mau eure e whaohie te eitawir a i roto pui te whea whaapu e te mawhare tam ar a. Te whahin arohia, ha whopai ta tātou mo whea whaapu. E tēnei opu e whanohia man no te mō wharehapira, tātou mai tā mātou pū te SPC, Syndicat pour la Promotion des Communes, ua whanohia tiria a toru pai mataiti tēnei, te whatamara i tā tātou mō mahotu te whenua nei. No te pahono i te whanhor a rawe rei whea apu te whawhahia, mahahanere ki rotaro te whaohipahia no te whatama a i te iemopiahi. Me whawhaato te parau no tā tātou mautūtū maa, rātou ti i te e whia tani, e whia kirom a tāratou e hin aro. Ia i tēnei a mea mātou te e mō numera, e whawhai a mātou piaheo no me mō whaapu. Tera uhipa tārat mō whare tunum a e hin aro. E nahi ato e whanhoa te parau no ki tanu rama. Anohar a te ie e uahia nei e te maurawe uhipa no te mau whare tam ar a e te mau whaatere hapir a. Inha te whaaruru nei rato i te mau whiwhi i roto i te por oir a i tā rato mau maa. Te whiwhi nei mātou i te pau te por oir a maa i teiti. E taere hia te teiteime, e hauru atu, e ere atu at maa i te mea mait e roa. Ar e te maa nor e te anei mait e roa te maa. Mea api mait e mea mama e. Alors c'est une initiative à laquelle nous avons... Wa ohiero no mātou i te ap e te turur ai te opuar a. Inha hia aiat o te ena mātou. Te whaatianiani nei mātou e to e a mait e. Nā rutu i te whaafan or ai te mopiahi i te tei maa a mait e. L'accès lié à l'alimentation. Te wha i tēnei te i whanhor a i te mau tuhu a toa e iau mai te wha apu tēro atu i roto i te mau whare tam ar a. E rawea no te wha tenteni i te mau maa a tupu o te whenua nei. Ha a mātou i te mau tamar i mai ten en eir aihua. E wha tupu whahauhia te i whanhor a in ei te ta atu ar a o te whenua nei.
Hare tātou I te wharehapit a tōru o tuarua I papara inha ua whanhofa ahua oia no te mahara au te mataiti te tataura defi prepa whanhora te ie no te whainei nei te maupia hei mataiti hopea nā muarua ini ai te parano te titaur ai tarato paratu I te bakaroria I muri mai no te maitir ai tarato am a hapit a houratou a tomo atu ai I roto I te mo wharehapit a teitei tumprau te I hapohia mai matai horai. Le défi prépa, c'est précisément une invitation à découvrir, entre autres, cette formation, à travers des questionnaires qui vous sont posés. He tu ahuru maono te tatau I te mataiti maeri, hanere ahuru maono I te mataiti, piti ahuru te e haamaru hiane, no te nota mai te eitiro ai rātou. E te ar amatamua, te ia maere Nansen, pia hi mataiti hopea no te whareha api a tuarua I tōroa, no taravau. Tā o por a, whaitoi te hapir a. Hare rutu I am prepa piti mataiti, e te tōr oi muri mai, whaatere I whaanhor a upai te morawe upai rutu te oita iete, te muni ro a mai, no te tauturu I tō utoa whare. Bravo pour cet engagement. Na pia hi hanere hoe ahuru maono te tatauna, no te mahara ai au te tatau a prepa, rata ihi e tō papara nei, no rto mai rato I am aha api anu te ihi, rav e ruru wira, te rata ai ti a au te whaanhor a upa, no te mau whareha api a, no te tarau mai a, tā muirar aputo hoi pōmare, tarawa e o papara. Tā u e tā mātou e hin aronei te por oita tātou motamari, e am a hapira a te ie wha I o ie te mo pia hi atua, e ere not mea e mo whareha apira a whaito te ie, e matau o tō, ai taru atu. Te rawi a mai te pēu puai te man oiroto ia o e te tāmau tā oi hapira a, e tā oe ni eito e mai te ei, e ro a mai te papapu, I muri mai, te ia o e noa. Toru horu pia hiti am aha apir anu te murav e ruru wirai vai nei tu ianu le gaiki nei. Piti mataiti ha apir a te toru ai ti tau hiarei o reli, I ruto I te whare muni, aure rā te oe ei tarhaut ai te whare e te whenua. Apprendre l'organisation et... Mataiti hop e te iena u, whainini atu ai te tataur ano te tur ei te hapir ai whrani. A vera hei mau mai te ei tā ui apu mai. Te whanhor ai tu e te te rer a upa, te ti a aur ai te fofa. Trahoa tā ue hin aru I te rave. Mai te pae tātu I te wau no tiunu. He peto mahor wahi ai te mopia hi mataiti hop ea. Hau te parutu I te bakaloria. No te whaur ai tu te mopia whaini nera. Hari atu ai te mo whareha api a whaito teitei. E vairei whrani. E te mea hoi mahana te I tapohia e whahanhana hia I te parao te aru te mariwa, toru hanere rei a tamari I o te titau manhinhia te tātira Brigade Vert, inha te whahap I whahoi rato, te vivi I norto mai te nātura e man I rei roto I te moana, mea hei te whiwhi o tānei whaatupu, no reira titau hia e imitaraw e nahia I paruru ia ore te I mau I ia uana ruatu, tumparau te I hapohia mai e rarhau a maha a Shionga. Alors, protéger l'océan, ce n'est pas seulement sauver des poissons, c'est aussi sauver notre avenir à tous. Car si notre océan est malade, on va avoir tous de gros problèmes. Whaara atia e muai te mo whiwhi e tupu atu anan hei mai te pau ai ta te prono te aru teimari vai hap o hiet e mhana. Te whaahupar ai e rawe hiein e te I pei e te mo taatir a e rawe rau. Te taatir ai huara Brigade Vert heiti te whaatupu I te ie whaanhora. E arora atara no ananhei no tō tātou mō tamari I no ananhei. O te mea hoi e te tere no ara te tau. Te tau I no ara te mō tamari. Te mō whiruri rātoa. Ai te rato e hapone te rutei mariwa. Tōna whaupara. Whaahoi te hui a pi in eit fof ano te au purur ai te arutei mariwa. Inha nuunua te tau nuat o ia te paranu te mov if a api I te hiera I roto I te natura. Te e mahana e waitero avou te mau prohia I roto te reo frani puff, cigarette electric, te mau tamari, te mau taurearea ia te whaurue I roto I te natura. E I roto noa I te ie ta atir ale bourdon de mo orea, waroa aroa ia ia rātou e hitu hanere me te rā awhatatu ea mau peu huihia I te mateiti mairi atu, te whai te noa tura ia te ie mo numera I te fofa o te ie mo hap ip a hor ohia I te ui no ananahi.
Hare roa tātou i tēnei o tumoro in hai te i hei hei iritir ahia te mau papio, tauhiti tauniua musan tomato, o te i tono ruahi atu i reira, tauhiti yoranap i to tau whariri ai te i hei hei, e hati huru ua tupu mait e ane te i o rua iritir o te mau papio i te i hei hei nei. Yarana mai te Juliano, yarana toa i te whiai mate te mene ia tau i te hehe nei. O ia mau watupu o iritir au te papio, te tiurei no utumauro i te horapē e awhanei te hehe nei. Hauru mau papio te whaatahia i te taua. Te tōriri i meira te ua, puta i hua toe, i te teime, trara, wamatara te tiurei no utumauro, e no te hapapuru atu te mana, o wharero me tātou i te preteni no te tātir au mau whatu papio i porine tia nei, a Jean-Paul Tuaiva, Jean-Paul Yorana Marurupa i wharerai tamatou titaura. Jean-Paul, i te pō te irtira tērehia te iritira au te tiurei i utumauro nei, hake tu? Namu oroa i orana tātou mui tātou i te epo, maruru te tātou wharerera. Aita, tēriri te iritira no te mea te vereto o te rewa, o te tawhiwhi tāmatou te rera o hupa, e te vereto hoe hupa i nei niho e tratei e te e haanei niho te traporomu, trate tumu mātou i whiwhia. Nō ria wahina aro mātou whanau wahau prau no te iritira, tērā mahana, o iritita tātou papio i te horapē. Ma ahoru papio tātou i whaata no tueroar a piti awha. Tō naur a awhea te ia mau papio te tiure no utumaro i matarai, awhea i opania? Tēnei o iritita tātou papio, te horapē hare atu i te horuma piti no te pō, e prono te samti tapati dimos pourua e te vena o iritiro tātou, harero tātou te horapiti. E iritiro tātou papio, te rotu i te iwa no atete. Jean-Paul, i te ia tō matahiti o hina aro o tō e hamait eit prono te whaarir ai te mo manhini te e ora mo utua whare tapapamai nei te tiurei. Promo te ria, tamatou i tēnei pouro o matahiti, nā wai ore pro no te plus o te parking. E te matahiti, wa tume mātou tō mātou pareo i roto mai te whenua, no te mea wa tatai piti wa hau te parau no te parking at mo o mea o ani. I te ia tō matahiti te man on at ora te mo whatupapio e iritipa i te hoe, amui te ira no te mau whatupapio no porinetia. Pro papu te ria, wa tū te man o roto puia mātou te mo tātira e haane i roto te papio, e no te mea wa hinyaro mātou wa i te hia parau no te tōr o a parau hia fora, no te mea i roto te hupa, heit mo matahiti mātou i haane i te mahana, e te mahana i naro mātou eni te hau whenua, ia tu mai ho e whenua papu me te no mātou, no te mea i naro tō mātou e hoot mo papio api, no tuiratira e no te tamari. Te ature e wharo nei te whaatere a whenua i te anira ata oto, i te roar a o te ie awha, no te tiurei, te teimo whanana te ato ta oto i whāta. Te ria, wa ti tau me mātou mo pupu haramei whaite i te tarato mo o hupa, te veneto mea te heitiri, prohia further artifice, e te titau tōnei mātou te mo pupu ori, no te heiva, haramei whatianiani ta mātou mea tiurei i o tomorrow. Maruru mai te Jean-Paul Tuaiva, whaia no mea wei pisho iau, whanuru mai te pahunura e tamato titaura atra, warima, wa matara, te tiurei no utumoru ai tātu hoa iai rawea e whiametua, nen he tauto e tapapamai i te ier ara hoa teime, ore rai te ie hopea hepetoma, wa matara, te tiurei no utumoru nei. Maruru mai te e tauhiti taunua Musa ne tēnu atu i tā oe manihini, nā rira toa i no ia Sophie Gebel o ia i muri i te tawiri hohoa. E no te whahope i tā tātou e paua tātou i reia te no te hio i te hamani a totora i tumara a te te arom chokola, nāna hio tāna maa kakao e nāna toa i tawiri i tāna huero kakao a riro mai ei e totora, whanhora te ie e rei te tātai hare e mateitei, mei te hapapuhia mai e Jessica Doucet.
I te pato o au te ranor e atea te hotu nei te moma a kaka o I te tuho ano tena pei tumar a mai te mate he tipiti tawatini ahuru maiwa me ia te teie te arom shokolai te afof ar ai te ye ma a tap ohia Bio-Pasifika I roto I te ye a apu te ye hupa I haamatai mai te tanur a tero atu I te hamanir a totora. Ua a maramarama me te iau iau, e wai te iau whiwhi te pau te tanur ai te maa a kakao, inha ai te inaw e mei te eira. No rei rāt o ia te whia hamani te toto rānu te whenua nei, e whiwhi atu ai. Inha mea a pirua vau I roto I te gif anhor a, waf au te iau e tanu nā muarua. Iarua ai au temo I tēni ai te atuatura a tauf a apu kakao e ia papu atu ai au I te rehir a kakao e veinei I roto I tauf a apu. Na uno hoa iai hap I iau I te hamani te totora, rau te mo tamtamtar a tau I rave. I muri mei te ootir a e par ohia te huero kakao, a hopue hia hau a tar e iei e au emhanei te maoro, tuho a fof arua ia pue tua te monamona o te ye mo huero o te iriro mei e totora. Moriho e tunu hia te mohuero kakao, whaahua atuei, whaarapurapu ia te het hinu kakao, e rawe au I te tuhu ai e tau e ama a hamanihi e of ei me a raweri manoa. Moriho tu atuei au I roto I te mo apu hamanit a ehia e whainene hoperoa no te ho ora. Te onoa taua a huru raweri at a e hauaroa a mai ei te totora. Te ta atu ar au te hamanir a e mea rawehia I roto I te ye whare I rei atea nei. Hamanir a an oi atu ahia e te mauma a rau o te whenua nei, mai te re ama a e te re atinito. Mai te peu I te imhana whaamatet e ne iau I te atai te e wahi hamanir a totora e tau whaapu kakao ho tūmait e, ti tau hiara e hitu mat he ti te maoro I arau e hia I taua whaito, te teo ne iau I to ut u ore noar a, I te imhana nin hewo parue e totora whaito whaahia tau e whawhan o nei. E ohipa te ie e mea varavara a I te whenua nei, te ipapura rei te ratere te tata tumu e iau nei I te ie mau muna hamanihia I rei atea. Tara tonua mā te miti te veari o whrani hapohia mai te rire a tēnā Milkam me te pehoma te rahura te tamaara o te mai te ta auto tamaara e te mohuhu ano te heiwa taupitian e tātou e tā e atu e. Te arhoi arhei, parhei an era.